Alo, jeste to vi? Alo. Slušajte, imamo problem. Molim. Gledajte, ako je problem, onda postoji rješenje. Nego da se ja predstavim Mimić, ovdje iz autoprijevoza Mimić. Naime, imamo dojavu, vjerojatno vaših susjeda, da imate neki glomazni otpad za prevesti. Od kojih susjeda? Mojih susjeda? Ne znam, neko je prijavio da imate ispred... neko je prijavio da imate ispred nekakav otpad za prevest. Ne, ja nemam nikakav otpad. Ne. Kako ne znate koji otpad? Da, pa ja kažem ja nemam nikakav otpad, ja nikoga nisam zvao, nikog nisam javio. Baš me nasmijavate. Pa morat ćemo mi grublje, vidim. Pa čekajte, slušajte vi. Koje vi mjesto trebate? Krenuli po to vaše smeće... Koje vi mjesto trebate? Čekajte, koje vi mjesto trebate? Njih je 4, pa se vi s njima dogovarajte. Koga? Ajde, doviđenja. Ne, molim. Jeste to vi? Pa ko ja? Imamo problem. Gledajte, ako je problem, onda postoji rješenje. Nego da se ja predstavim Mimić, ovdje iz autoprijevoza Mimić. Naime, imamo dojavu, vjerojatno vaših susjeda, da imate neki glomazni otpad za prevesti. Od mojih susjeda? Ne znam, neko je... Ja nemam nikako, možete mi doći, vidite, ja nisam zvao, niti ja znam s kim ja razgovaram, niti ja znadem, ja nemam nikakvog otpada. Ja sam imam mirovinu, ja nemam otpada, nemam ništa, dvorište mi je čisto, nemam apsolutno ništa. I koji su te i kakvi su te, ja sam s kim razgovaram, niti ja koga zvao, niti ja nemam pojma ništa. Slušajte, ja nemam ništa, a ja nisam ni zvao. A vi onda idite kod tih susjeda koji su zvali, odite kod nje, možda oni imaju taj otpad, ja ga nemam. Možete otpadom doći i vidjeti pa gotovo. Ajde, doviđenja. I nemojte mi više zvati. Molim. Jeste to vi? Molim. Slušajte, imamo problem. Gledajte, ako je problem, onda postoji rješenje. Nego da se ja predstavim Mimić, ovdje iz autoprijevoza Mimić. Naime, imamo dojavu, vjerojatno vaših susjeda, da imate neki glomazni otpad za prevesti. Ko ja ne znam, ja nisam imao, niti ću imati, ja nemam nikakav glomazni otpad kao prvo, a kao drugo, ja vas nisam tražio, a kao treće, vi onda morate kod tih susjeda otići. A ja, koliko znam, i ovi susjedi nemaju ovdje nikakvog otpada teškoga i tako. Ovdje kaže krama od automobila. Nema da ništa. Pa ja, znaju ti susjedi i još nešto. Pa moji susjedi isto nemaju nikakvog otpada. I šta se vi toliko brinete, ja vas nisam zvali, ne trebate mi, molim vas lijepo i gotovo, ostavite na miru. Njih je 4, pa se vi s njima dogovarajte. S kime? Sa susjedima? Pa dođite vi pa se s njima. Alo, dobar dan. Jeste to vi? Ko ja? Slušajte, imamo problem. Kakav problem? Gledajte, ako je problem, onda postoji rješenje. Kakvo rješenje? Mimić, ovdje iz autoprijevoza Mimić. Naime, imamo dojavu, vjerojatno vaših susjeda, da imate neki glomazni otpad za prevesti. Znate šta? Ne znate o čemu se radi. Čujte, a ko mene zove? Dakle vi mene zovete? Ne znam, neko je prijavio da imate ispred nekakav otpad za prevesti. A kome gospodine treba, kome traži? Kako ne znate koji otpad? Ne, ko mene zove? Ovdje kaže krama od automobila. Kako? Baš mi nasmijavate. Ne, znate šta? Ja otpada nikakoga nisam imao, a vi možda se vi... Po to vaše smeće od automobila, pa se vi onda s njima dogovarajte. Nemam, ja imam samo bicikli kući. Njih je 4, pa se vi s njima dogovarajte. Pa ja imam samo bicikli čoveče u kući. Ajde, doviđenja. Ništa ja nemam, samo bicikli. Da, gospodine, tu sam. Jeste to vi? Slušajte, imamo problem. Pa da, znam. Koji problem? Ne znam taj problem. Pa znate šta, pa dođite vi. A jel imate vi broj od toga susjeda koji je vas zvao? Jel imate vi broj od toga susjeda koji je vas zvao, pitam? Ne znate o čemu se radi?
Ne znam, neko je prijavio da imate ispred... Šta da imam? Neko je prijavio da imate ispred nekakav otpad za prevest. Pa ko to neko? Ja nisam, a ja ne znam ko je taj neko. A moji susjedi isto, ja sam s njima pričao, niko nije to javio i oni pa su znatišeni da vidu ko je to nešto izmislio. Pa nemojte, pa dava vam trud pirati, pa nemojte vi ništa. Ja nemam ništa, imam sam jedan bicikli, nemojte mi više uznemiravati, ja vam kažem, ja ću lovca, bit ćemo vas i sanirati, koste i šacije da zovete. S njima dogovarajte. Ne, ja ću lovca napraviti, pa ćete, bit ćemo vas u vas.